सो हेलो गाइज वेलकम टु माई ब्लग जी ब्लग्समा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। सो आज चाहिँ हामी कार्ड बेच्न जाँदैछौँ है। साथीलाई चाहिँ 4 लाखको कार्ड परेको छ अनलाइनबाट, अनि त्यो चाहिँ बेच्न जाँदैछौँ हामी। सो अहिले हामी हाकता पुगिसक्यौँ। लेट्स सी हाउ मच ट्रेडिङ कतिको हुन्छ होइन। अब त्यो आजको भ्यालुएसन कति छ त्यो कार्डको त्यो हेर्नेछौँ र अब कतिसम्म बिक्छ अनि कतिसम्म डिमान्ड गर्छ भन्ने कुरो हो। के भन्छ डिल कतिमा क्लोज हुन्छ भन्ने कुरो। लेट्स सी। सो दिस इज द कार्ड दोप्पा है गाइज। म तपाईँहरूलाई रिभिल गर्छु है, कार्ड देखाउँछु है त। अब सो गाइज यो हो 4 लाखको कार्ड। सो आज चाहिँ म पब्लिकमा अलि जाने आँट गर्छु कि कन्फिडेन्स त म छ कि, तर अझै पनि स्योर छैन क्या। युकी भाइ今どんな気持ちですか？どんな気持ち？いいカード。嬉しい。嬉しいね。おお。場所。場所も覚えてる。अहिले चाहिँ यसो बाहिर निस्किएको होइन।車の सो अहिलेको जापान चाहिँ अब ठ्याक्कै तराईको जस्तै अलिक घाम लागिरहेको छैन। गर्मी लासोस लगभग 35 डिग्री सेल्सियस होला। मैले हालसालै यो अहिले चाहिँ लास्टै गर्मी छ गाइस। खासै मलाई चाहिँ अब फर्स्ट टाइम मेरो बाहिर हो, त्यही पनि मलाई चाहिँ खासै त्यस्तो अति चाहिँ लागेको छैन क्या, त्यस्तो अकवर्ड फिल भएन क्या मलाई नि। अलिकति सुरुमा चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने अब अलिकति बाहिर आउँदा चाहिँ अब मान्छेहरूले के सोच्ला के हेर्ला भन्ने हुन्थ्यो नि त। खासै त्यस्तो फिल भएन अहिले चाहिँ। अनि म तेन्जिङमा छु होइन। सो एभ्रिथिङ इज गोइङ वेल। मलाई अरूभन्दा नि सबभन्दा अलि एक्साइटेड भएको चाहिँ के भन्दा कार्ड बेच्दा चाहिँ कति चाहिँ आउला भन्ने भइरहेको क्या। अहिले लगभग भ्यालुएसन गर्दा चाहिँ अहिले होइन लगभग 4 लाख जति छ। लगभग त्यहाँ डिल चाहिँ कतिमा फाइनल डिल चाहिँ कतिमा हुन्छ भन्ने कुरा हो। लेट्स सी होइन। गर्मी चाहिँ वाइल छ केटा है, पानी चाहिँ लास्ट पेर्नु पर्छ। नेपालमा झन् कालो थियो, यहाँ आएर अलिकति गोरो भएको नाच्नु लाग्ने बित्तिकै अब लगभग समरमा चाहिँ लास्ट कालो हुन्छ गाइस। म पनि यहाँ ठ्याक्कै तराईमै बसेको जस्तो फिल हुन्छ क्या। सुसी किन अहिले हामी तेन्जिङको बिग क्यामेरा भन्नेमा छिरेको छौँ है त।ユキごめん、繋がってない。シット。間違った。でもいいじゃない。ちょっとじゃあ出るちょっとね。間違った。सो कार्ड बेच्ने ठाउँ चाहिँ अलिकति माथि गए त भयो भने चाहिँ बाहिर फेरि बाहिरबाट अर्को ठाउँ जानु पर्यो। ごめんそっちは。सो गाइज कहिले पनि आफ्नो कन्फिडेन्स चाहिँ नगुमाउनु होला होइन। सुरुको चोटि लाज लाग्न सक्छ, फर्स्ट ट्राई, सेकेन्ड ट्राई, थर्ड ट्राई होइन। सकेसम्म चाहिँ आफ्नो बेस्ट दिनु होइन, 100% दिँदा राम्रो हरेक कुरामा। किनभने एभ्रिथिङ इज पोसिबल क्या। खासै गाह्रो लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि। म अहिले बाहिर आएको छु, मान्छेहरू हेरिरहेको, तर मलाई खासै फरक परेन है त्यस साह्रो चाहिँ। गर्न सकिन्छ गऱ्यो भने, एभ्रिथिङ इज पोसिबल। मेरो दुईजना साथी है गाइस, अति मिल्छ मसँग। शनिबार भएर चाहिँ
प्रायः जस्तो अफिसरहरू सबै बिदा हुन्छ नि त सो प्रायः सबैजना बाहिर जाने खाने फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने र हेर्नु गाई किमोनी ट्रेडिसनल ड्रेस अफ जापान लास्ट फेमस है सो गाइज म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु तेन्जिङ अहिले गएको फेमस प्लेस हो यो पनि एउटा यो चाहिँ हाम्रो एप्पल सप हो तेन्जिङको सेट म्यान लास्ट गरिन्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ स्टारबक्स एप्पल सप अपकमिङ डेजहरूमा चाहिँ अब म धेरै ठाउँहरू देखाउँछु तपाईँहरूलाई अलिकति युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति मसँग टाइम छैन क्या मतलब कि काममा जानु पऱ्यो अनि काममा कलेज जाँदा अनि भ्लगिङ गर्नलाई अलिक टाइम पुग्दैन त्यही भएर चाहिँ अलिक मेरो टाइम सेड्युल अलिकति म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने छ तर त्यो म गर्छु होइन किनकि ड्रिमको लागि जे पनि गर्नुपर्छ गाइस सो नहुने होइन गरेपछि जसरी नि भनिन्छ नि आफूले चाहेको चिजको लागि जसरी पनि गर्न सकिन्छ क्या यदि गर्न सकिएन भन्यो भने त्यो बाहना हो सिधै कुरो ट्राई गर्नुपर्छ フルーツウォーターねそれ美味しいねウォーターこれは水フルーツウォーターどういう意味フルーツワタで言うと普通に言うと果物の水そうそう果物の水ジュースじゃなくて水ですよそうそうウォーター焼肉ライトそうですちょっとあげてほしいごめんね私上々ですまああべちょっとやってこれ開けてはいよ Thank you Hey ありがとうございますウォーターねウォーター OK 美味しいねユキカードラゴンマンちょっと後で見ようかよろしくお願いしますはいすごくいいですね天気がはい天気がすごくいいですねとてもねいろんなとこ見せますよくるくるくるくる回りますはいどこでも OK はい OK どうですかいいですかすごくいいですね暑いですとても暑いですね今日の夏は素晴らしいぜひ見てくださいこの暑さね आज काम फाडी केटा हो はいもうすぐベスティカードショップ展示本店着きますどこに行きます今からベスティ本店に行きます天神ベスティ本店何のためですかポケモンカード売りに行きますじゃあ今日は種はいくらぐらいもらえると思っている今日ですねたくさんもらえるようにねそう査定してもらいたいと思いますここも一応漫画倉庫になっておりますこちらですねでこちら車ですねこちらマンだらけと言いますねこちら何でも買えます何でも買いますはい、こちらビスティ本店着きます間もなくビスティ本店ですはいビスティ本店着きましたじゃあビスティですねじゃあ行ってみましょうはいちょっと階段ありますね階段がありますそれダメだおカードはいこちらですね今からビスティ本店行ってきます OK はい行きましょう、とても涼しいですねはいありがとうございます
今ビスティ本店着きました。行ってみましょう。ちょっとまずカード見ようかちょっと。はい、いいですか？ OK です。見てください。これね、いろんなカードがいっぱいあります。はい、こちらですね。高いカード見よう。こちらです。高いカードこちらです。見てください。安倍さんが説明しまこちらすね。ピカチュウ。ピカチュウ。お、雪。ピカチュウの買い取りがこちらに載ってます。すっごい。ここにありますね。でも PSA 店じゃないよ。 PSA 店じゃないんで25万です。でももっとします。 PSA はどこ？ PSA はです買い取り見えんと。ちょっとお待ちください。今 गाइज सो गाइज लगभग अहिलेसम्म 3टा पसल चारिसक्यौँ होइन। एउटा पसलमा चाहिँ लगभग 22万。सबै हेरेर これドラグ。 3 लाखसम्म दिन्छु भनेको थियो, तर त्यो कार्ड लगभग 4 लाखसम्म बेच्न मिल्छ नि त। त्यसको भ्यालुएसन हिजोसम्म 4,50,000 थियो र आज 4 लाखसम्म छ अरे भनेपछि हो। 4 लाखसम्म छ अरे। अनि किन्नै मानेन क्या कसैले नि, किनभने कार्ड अलि महँगो हो नि त। भर्खर एउटा मेरो साथीले चाहिँ भर्खर कल गरेको थियो एउटा पसललाई, त्यहाँ चाहिँ डिल गर्छ जस्तो कुरा गरेछ फोनमा। सो अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। होप यहाँ यो पसलमा चाहिँ डिल क्लोज होस्, सेटिस्फाइड होस् हामी पनि अलि प्राइस देखेर होइन। लेट्स सी के हुन्छ। बल्ल बल्ल लगभग 4 घन्टापछि でも大阪 कार्ड とかじ बेच्यो। ゃないの。 कार्डको चाहिँ अलिकति ड्यामेज अलिकति देखा परेको भएर चाहिँ 雪。大阪とかで。 प्राइस अलिकति कम गरेर 東京ばっかり。 डिल गर्नु पर्यो। लगभग 俺らあれやん。 कार्ड 4 लाख कार्ड अब 俺ら西日本。 3 लाखमा बेचेर छौँ あ हामीले। っち東日本。 सो 3 लाख पाइसक्यौँ। 西日本で र 一枚だけ साथीहरूले अब मोबाइल किन्न जाने भन्दैछ होइन। सो वी आर गोइङ टु हेड ちょっ टु と द 高くしてあっていくね。 एप्पल सप। 17 किन्ने हो आज। 17 आम पाएर जिन्दगी।何の入ってる？ 30。お、じゃあ今日何やりますか？やらない。ちょうどタイミングね。いいね。